motivo de gran alegría. Sin embargo, la fiesta no sería completa si nos olvidáramos de los agradecimientos muy merecidos. Agradecer en primer término a Dios, porque sin Él nada de esto hubiera sido posible. A las mujeres, hombres y niños en línea que con su esfuerzo y sacrificio y resistencia han hecho posible el triunfo. A los libios y libias, libros vascos y los catalanes y los albañinos, libros de todas partes del mundo, que habéis recogido la llama de la fuerza de la libertad hasta el día de la liberación total. Especial agradecimiento de esta comunidad a todas aquellas personas que han apoyado sin descanso la causa del pueblo libio y que en ocasiones, sin conocer a nadie de Libia ni nada del país, han asumido un compromiso con la solidaridad, la dignidad y la libertad de un pueblo que siempre les recibirá con los brazos abiertos. A Ana Larizoitia y su equipo, a los médicos voluntarios españoles, a los médicos y voluntarios libios, a periodistas, fotógrafos que se han dejado la piel y el alma para contar la verdad de mi ciudad y de otras ciudades, a todos ellos. A las personas que habéis donado dinero, medicamentos, en todos los momentos que se os han necesitado. A Antonio Alonso, que nos ha ayudado en nuestra lucha desde internet con el grupo de Facebook Libia Zona, Operación Juan Monebú. A todos vosotros, muchísimas gracias. Os daremos siempre la bienvenida en línea, aquí, donde sea. Y nada, ahora sí estamos de fiesta. بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم على شهداء ثورة 17 من فبراير، ونتمنى لإخوتنا الجرحى العاجل. وبمناسبة تحرير ليبيا وهذا الاحتفال يسرني باسم البيت الليبي أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم وساعد نضال شعبنا، سواء عن طريق الإعلام أو بالمساهمة المادية. ونحيي الجالية الليبية في اسبانيا، ونحيي البيت الليبي والذي اتشرف برئاسته، ونحيي الاخ ادريس القوة كابتن ادريس القوة على ما قام به من نشاط اعلامي وتكتل وترتيب جميع الجهود من اجل تحرير ليبيا منذ اليوم من اول انطلاقة الثورة المباركة. في هذه اللحظة نريد أن نقدم هدية وفاء وعرفان للإخوة والأصدقاء الأسبان وغير الأسبان الذين ساهموا معنا في هذه الحملة، ونتمنى أن تستمر حملتهم لدعم الشعب السوري الذي يعاني من طاغية آخر. أشكركم، ويسرني أن أقدم الهدية باسمكم، باسم الجالية في إسبانيا، باسم البيت الليبي إلى السيد ألونسو. Antonio, adelántate un poco, por favor. Toma las Fernando Alonso de Casalín, actriz.